Amen. 弟兄姐妹可以不可以起起來啦？接耶穌上帝，跟住就見拜上帝。車架來接主耶穌上帝，車架來榮耀耶穌名義，主耶穌是該上帝。耶穌車係上帝，主耶穌車係上帝，耶穌耶穌耶穌嘅名義，車架來接主耶穌上帝，車架來榮耀耶穌名義。耶穌耶穌嘅名義，即刻跳出嚟讚美上帝，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，榮耀嘅名義，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，榮耀嘅名義，車架來接耶穌上帝，車架來接主耶穌上帝，車架來榮耀耶穌名義，主耶穌車係上帝，主耶穌車係上帝，耶穌耶穌耶穌嘅名義，車架來接耶穌上帝，車架來接主耶穌上帝，車架來榮耀耶穌名義，主耶穌車係上帝，主耶穌車係上帝，耶穌耶穌耶穌嘅名義，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，榮耀嘅名義，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，榮耀嘅名義，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，榮耀嘅名義，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，讚美何沙那，榮耀嘅名義，榮耀嘅名義，榮耀嘅名義。哈利路亞，哈利路亞，謝感謝本家上帝，大家相信，大家條心，大家齊齊嚟增加敬拜大家上帝。阿門。弟兄姊妹，大家起也好，初也好啊！大家相信上帝能夠有在大家心中。阿門。哈利路亞，哈利路亞，耶穌上帝感謝你上帝，我撒弟兄姊妹見啊，通通條心我嚟敬拜你上帝。哈利路亞。即係講上帝他，上帝愛真真愛你。希望你愛真真無意思，上帝愛希望你也把你
cắm thùng cây sim ly. Song tiếng ai chín chín ơi nhỉ. Song tiếng ngài chín chín ơi nhỉ. He mô nhỉ. He mô nhỉ ngài chín chín mô nhỉ xì. Song tiếng ngài hy mong nhỉ. Nhà pha nhỉ cắm thùng cây sim ly. Nhà pha nhỉ cháu con ngài. Nhà cày con dân tại ngài. Ngài ơi thế nhà cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Nhà pha nhỉ. Nhà pha nhỉ cháu con ngài. Nhà cày con dân tại ngài. Ngài ơi thế nhà cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Ca sĩ ca con song tiếng ai chín chín ơi nhỉ. Song tiếng ngài chín chín ơi nhỉ. He mô nhỉ. He mô nhỉ ngài chín chín mô nhỉ xì. Song tiếng ngài hy mong nhỉ. Nhà pha nhỉ cắm thùng cây sim ly. Song tiếng ai chín chín ơi nhỉ. Song tiếng ngài chín chín ơi nhỉ. He mô nhỉ. He mô nhỉ ngài chín chín mô nhỉ xì. Song tiếng ngài hy mong nhỉ. Nhà pha nhỉ cắm thùng cây sim ly. Nhà pha nhỉ cháu con ngài. Nhà cày con dân tại ngài. Ngài ơi thế nhà cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Nhà pha nhỉ. Nhà pha nhỉ cháu con ngài. Nhà cày con dân tại ngài. Ngài ơi thế nhà cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Nhà pha nhỉ. Nhà Pha nhỉ cháu con ngài. Nhà cày con khen tại ngài. Ngài ơi thế nhà cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Nhà pha nhỉ. Nhà Pha nhỉ cháu con ngài. Nhà cày con khen tại ngài. Ngài ơi thế nhà cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Chúa Giêsu cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Thế Chúa Giêsu cày luôn. Hallelujah. Ngài tao ơi thánh nhà cày luôn. Hallelujah. Thánh Chúa Giêsu cày luôn. Hallelujah. Giêsu song tiên. Ngài tao dịch theo sim ấy thành nhà cây lu. Nhìn vui nhà cây lu.
穌係走講愛到神，哈利路亞，哈利路亞，耶穌上帝，感謝你主耶穌，哈利路亞。Inama raya nama sanaya labu, Sikaraya nama sanaya labu, Haleluya, Yesus Song Ti, cảm cha nhà cái ân tiền, cảm cha nhà cái ơi, Haleluya, Haleluya. Ngày teo lại chăn mươi nhì, ngày teo dịch theo sim lại kín bài nhì, chăn mươi Chúa Giêsu, Hallelujah, ya Rabba Shana ya Labu, Hallelujah, Hallelujah, Hiraya Rabba ba 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 si, Hallelujah. Giết chết cái cảm ơn, giết chết cái lùng giàu tu hệ sùng bên thiên phu thầy giá su kỳ tục miệng. Cảm ơn như chủ giá su kinh tông chiều ngày tao tổ công trận đĩa cái hạ ca sĩ phí. Ngày tao khỏi gì phí tới khỏi gì xong nhí thâu khỏi cái online sĩ phí. Ngày xong xin chủ giá su dù nén kêu chụp phục ngày tao xa. Ngày xong xin như cái phục hì xít mô dù hành gì cái. Thầy bây đồ ngày tao xa sĩ phí. Nén kêu tật tao như cái phục hì. Nhưng bởi như cái khen biang lý hỏi. Như cái khen biang xí phân nén. Cảm ơn như chủ gia số như cao mắt lung trùng ngay đó ra thằng nhà cái phá to có nhà cái phục nhín kinh tông chiều cho nhà cái phá thời giá số khi tụ cái miếng như lại cao mắt ngay nhà phục nhín cho nhà cái phá cảm ơn như chủ gia số như cao mắt ngay đó ra lung trùng thời giá số khi tụ miếng ngay đó ra cảm ơn ngay đó ra tổ cao thì các thầy lẽ講Amen Hallelujah Hallelujah thầy thầy các họ hướng gì mấy cảm謝主經當照食家要能夠到講陣嚟賜福，透過啲客家賜福，我相信每集時間能夠得到主耶穌嘅福氣，因為主耶穌嘅福氣，盡披將本時間到撒特，撒時間熱條心嚟讚美佢，撒時間熱條心嚟信心對佢，我相信佢嘅能力無限制，能夠祝福，隆盡世界上要渴慕嘅心，要熱愛嘅心嚟到佢嘅面前嚟接佢嘅福氣。感謝主耶穌，我禱告每集時間，在บุคคล平平安安，冇受欠乜計，冇病痛，隆重健康，阿門，哈利路亞，世界講阿門，哈利路亞。OK，我透過經當照嘅福音，在你列推是20日到時，我冇做嘅聖經用人讀，我做嘅用人講下去，在一個聖經主張要入幫按到約沙法。所以嘅意思要夾班兵馬嚟對付佢，夾出兵馬嚟對付佢，就係亞門、係摩押國嘅美烏念，夾班3班嚟對付呢個約沙法。約沙法啊，都驚到冇辦法，佢十分驚，因為呢個兵馬嚟對付佢嘅，嚟對戰對佢嘅，十分提前。我難計佢驚我是因為呢個敵人十分提前嚇嚟對付，設計也是上驚係冇嗱。對係即個驚，冇半日驚到肚潛下去，就係咧。而家約沙法佢驚啊，佢半日嘅兵馬嚟逼到嚟講，是招兵攔到嚟講啊，佢驚嚟講啊，佢啊驚到遲到，冇辦法了佢講，驚到唔知愛人班人了，冇力量我講，唔知愛人班人嚟做了驚到佢講，但係我哋實際驚嘅時節咧嚇，我嘅目標單望喺上帝嘅方面嚟講。哇！何在佢驚嘅時節，佢嘅目標單望上上帝嘅方節。我相信就設計到實際收回你喺度，我希望設計到實係不驚本物嘅生死威脅到，本物嘅事情威脅到，至到無路行嚟講，設計嘅目標就係將上上帝。目標將上上帝唔係意思呢？看上帝，看上帝，所以聖經都講做出很多善事，本是家學堂，本是家學分面。阿門！佢個看上帝做嘅先知聖經都係啲講出咁多嘅一堂，人事實事業係能夠發生，呀！人父母透過耶穌基督嘅能力能夠看得到，人懺悔透過耶穌基督嘅名，
能夠調行，阿們。不嚟個透過耶穌基督嘅名，耶穌做嘅信者，能夠嘅嚟個恢復咗佢身體健康，阿們。啊，即刻切去看上帝嘅方面嘅就係啦。有一約沙法一樣，就佢就睇冇路，佢就不驚到冇辦法，驚到唔啲做埋嚟講，佢嘅目標就係將出上帝嘅，因為佢哋幫啲事，佢嘅子宮體上帝帶佢埃及嘅日出，做很多善事嘅，佢每啲家記得起來，我幫拜咧上帝做起很多善事，幫個子宮體啊，佢擸起來，每啲信心變成有力量，阿們，哈利路亞。即係睇嚟講，我將之事，我單希望上帝啊，將之事單希望上帝，睇講我講呀 ，OK 啊，有啲呢，即係啲上帝結果要聽嘅禱告，要聽嘅要求，上帝結果講喊嘅唔好驚，唔好準，對於呢按提前嘅鐵人，按提前嘅兵馬嚟對付你，唔是這樣，你睇嚟看。我對戰本嘢，你看嚟看，一天一得到樣，結果主耶穌上帝出係本來嘅約沙法呢班嘅兵馬得到得勝嘅路，阿們。佢嘅呢班幾千兵馬，幾班兵馬，三班兵馬，再加上帝滅佢上貼，滅佢上殺，呢班嘅約沙法呢嘅兵馬唔是對戰，因為上帝嘅佢對戰，約沙法呢班兵馬大將看嚟看都得勝了。因為要能嘅上帝獻大嘅，阿們，哈利路亞！佢大將唱歌本上帝，讚美上帝，學笑讚美上帝嘅一在信夢上帝，上帝先會佢得到人，哈利路亞！啊，今半日我讓啲兄弟姊妹，阿叔阿哥阿姐，有乜嘅問題，有乜嘅痛苦，我讓啲，但係你家當下啲上帝啲。耶穌基督第二有乜嘅問題？唔啲為呢個實有乜嘅安排生死麼？在呢個生活中，在呢個家庭度方面，也有安排嘅問題。讓啲為呢個實對付有安慰難 keep 到嘅生死，咩到你冇辦法，咩到你去落就條冇路，了不實量，了冇路出量。我也相信係自家嚟求上帝，上帝一能夠開路乜自家。讓啲為見半日，你阿兄弟姊妹。一不平又不到平，按照禱告要求上帝意思，也望得到嘅善者，也望得到身體健康。我出係講兄弟姊妹聽，唔好灰心，唔好驚，唔好冇日希望，本要希望，本要日獻賜，因為自家目標也向望向上帝，自家目標也向望向天堂等，天堂等乜意思呢？天堂等都望向最高。最高嘅要唔係神啊，要天賦，天賦嘅都係要最大嘅能力，最難嘅能力嚟祝福大家。冇有乜嘅能力，要天賦嘅能力很厲害。自家嘅冇做正上天堂等氣，自家單求嘅，我相信自家能夠得到嘅福氣，自家能夠得到嘅祝福。阿們，記得要乜嘅生死都好，自家唔好灰心，信心唔好弱hết。自家相信主耶穌能夠導覽自家，因為耶穌講了本自家上殺地，基督係生命、道路、真理。所以約翰福音佢講，我就係道路、真理、生命。耶穌嘅講，也兄弟姊妹今日知道冇路行，我講兄弟姊妹聽，還有路，耶穌就係路。所以聖經都佢講出嘅聽了，我就係道路樣。真理生命，話點乜計？即刻嚟到耶穌嘅方面，即刻就要路行，即刻要路出頭天，阿們呀！所以馬太福音11:28節一樣講，來亞利耶穌講，每隻人撲約嘅，每隻人喝嘅，每隻人數數嘅，來亞面前你，我不如看快啲講，乜嘅意思呢？你嚟聽耶穌嚟講，耶穌能夠勸帶你。過日一切的痛苦，耶穌能夠勸帶你過一切的痛苦，耶穌能夠勸帶自家過一切嘅危難，各樣嘅痛苦嘅，佢能夠祝福自家，阿們。阿撒自家嚟到主耶穌嘅面前，哈利路亞。因為在以賽亞書
29節一樣樣講咯，佢上帝本設加到啥真心嘅人，設加到啥學有人佢能夠增加真心設加，mà cả nhà thiết加唔好就向撇行，唔好向人，唔好向呢啲各樣嘅，冇辦法去包容設加嘅，設加來到耶穌嘅面前，佢全能嘅主，佢能夠幫助設加，哈利路亞 ，OK， 有啲係根本嘅兄弟姊妹們係講知道，啲係乜咪有，冇如何出了，設加提議去做嘅，就係從呢個約沙法用人來簽上帝。提議就係來簽上帝，簽上帝乜嘅？來真正一條心來禱告，真正一條心來希望上帝。哈利路亞！兄弟姊妹們，聽講一講，來簽上帝，簽上帝嘅意思啊，真正一條心來禱告，真正一條心希望就係前望希望對上帝，阿們。即係一條心來簽嘅，我相信耶穌能夠答應自家嘅禱告。從在約沙法嘅啲禱告到嘅樣式，禱告到上帝答應嘅，上帝回答嘅，自家又係禱告到上帝回答自家。自家唔好禱告講，禱告了日了，還冇回答，3日了，還冇回答，日禮拜了，日日了。半年了，還冇回答，我出嚟講兄弟姊妹聽，禱告到主耶穌回答，因為乜嘅呢？設計嘅時間，隔上帝嘅時間唔相同，因為上帝本設計嘅時間最強嘅時間，最準時嘅時間，最好嘅時間，幾個啲幾件事去回答設計嘅禱告，阿們，就佢回答本設計嘅禱告，熱天、漂天都係強嘅，漂天。都係好嘅，阿們，哈利路亞！睇講一講，我就係提議去簽上帝，哈利路亞！就咪設家簽上帝，因為幾樣錢能幫助設家，你簽設家嘅財產，設家嘅財產都唔有人幫人叫設家，從你係用人啊，要兩用春人平啊，按道理係個你不過一平啊，都一樣啊，落一樣嘅字人，設家嘅強下嘅字係冇呢？你按多錢如何？都係電腦呢一平，都係遲到按冇意思了啊！係啊，你或者我講兄弟姊妹聽，設家最愛簽嘅，最愛依靠嘅，就係上帝耶穌基督名，幾樣能夠醫治設家，阿們，哈利路亞！幾樣能夠醫治設家，因為設家啲設家基設家先約沙法講嘅，就叫要痛苦之事，唔啲做咩講？呢一個目標單向看上主耶穌嘅戲，但係看上主耶穌啦。提醒我要講一趟，聖經都按多講一趟，福產費能夠行，目標符合能夠看得到。用嘅不嚟講，透過耶穌嘅名能夠得到祝福，身體健康。而恐龍嘅透過耶穌嘅名能夠聽得到，你幫白佢做過嘅先者，拉撒路死了4日，就是個思想嚟講，是個人嘅思想嚟講，人家死了4日，加嘅思想。打得超風了，打得可以中了，打得可以要霉了。但係在耶穌基督嘅方面，佢講拉撒路出嚟，因為拉撒路死了4日，埋落喺殺戮坑度了。耶穌喺你殺戮坑門出嚟，拉撒路出嚟嘅講，拉撒路就能夠出嚟。但係呢，因為耶穌能夠做一切。哈利路亞，學小本主耶穌，哈利路亞，我相信主耶穌能夠幫助自己痛苦。主耶穌能夠開路門自家，出條路嘅能夠開路門自家。主耶穌能夠大家同齊一切嘅問題，一切嘅病痛，佢能夠祝福自家。阿撒自家，同意大家嘅反應，唔好同意大家情況，唔好同意大家痛苦。雖然自家痛苦，雖然自家情況啱痛苦，自家唔好同意世界啲。自家嘅信心我同意嘅痛苦嘅啲，但係呢，但係而家信心越同意才痛苦嘅啲，哎呦我不平安苦，出嚟安苦了，哎呦我又好事哦，出去嘅事咯，出去嘅痛苦咯，但係自家記得，所以自家冇真心之事，自家出嚟記得，耶穌基督能夠加滿自家真心，同耶穌嘅基督嘅方面，自家能夠得到嘅福氣，阿們，自家係記得，自家不到平，自家係記得，自家嘅福音講。
透過佢嘅變相，切家嘅平得到好了，哈利路亞，阿門。我相信切家係要咪生世記得第一就係嚟簽上帝，簽上帝乜嘅呢？簽上帝就係禱告，因為係講切家真正熱咗心嘅禱告啊！我相信呢個禱告萬個萬耶穌答應切家，哈利路亞，能夠答應切家禱告。第二呢，在切家熱時唔啲係做埋了，冇羅行了。第二切家係做乜嘅？本本相信耶穌能夠導覽切家。睇睇剛才講兄弟姊妹們，相信耶穌能夠導覽我，相信耶穌能夠導覽我。呀，在呢個睇聖經講呢約沙法咧，佢本呢個呢班兵馬逼到 keep 到冇辦法了，基礎今日決定簽上帝，簽一個幫詞去禱告，禱告了耶穌上帝要祝福佢，上帝要幫佢讓世界啲，上帝幫佢得到呢個特勝嘅路呀。世界一樣，世界係啲在耶穌基督嘅方面冇有咁冇可能。嘅嘅聖經在路加福音第1:30節咁講，因為對上帝冇有咁冇可能，或點隆重有可能啊？隆重上帝能夠做啦，冇有冇可能嘅，對人冇可能，對上帝有可能啦，係咪呢？啊，切家就係相信基本日隆重一切世間呢個生死，對耶穌有可能，隆重一切嘅問題在世間呢啲嚟對耶穌。有可能呀，因為冇有咁冇可能對耶穌嘅呀，對上帝。呢就係切家去落切家嘅思想，去落切家嘅心度呢啲第一，耶穌能夠導覽我，耶穌能夠導覽切家，切家要痛苦，見耶穌能夠導覽切家，切家冇羅行，耶穌能夠導覽切家。在聖經度，當這些上帝。透過呢個摩沙帶呢21人在埃及嘅出到在個大海邊嗰啲，按到老的不老，冇路面前大江，用嘅老的不老，背後呢個埃及嘅兵馬對人嚟是兩鄉村要動平要乜計，去到冇路了，有班人馬都聽，嗌到兩班人冇路行啊，但係上帝講摩沙堂，你少嘅那乜計，當吉。叫人嚟破嘅海氣，打嘅海氣，呢當吉一下打嘅海之時，上帝開一條路，海心嘅啲走嘅路，能夠呢個以色列人過呢條江，唔會侵蝕，係咪？能夠行一走嘅路過到安沙，呢個兵馬背後嘅對人嚟，上帝呢到呢個時間，用嘅呢個兵馬對人嚟講啊。呢個以色列人過下超嚟講啊，呢班兵馬對人嚟，上帝舊嘅一個鏈嘅偏嚟偏去，結果上帝呢一個水啊，睇身變咗牆壁嘅水啊，結果上帝變嘅變成水，呢班埃及嘅兵馬搬咗水衝出係侵蝕，以色列人就過超安沙去。我點解講兄弟姊妹聽？即間人看到冇路，面前看到冇路，上帝有路。睇身我跟講兄弟姊妹聽，耶穌出嚟是個頭路。真理頭路呀，也berarti在耶穌嘅方面，一定要路要羅行，也呢一切家就係甩落切家嘅腦時度，甩落切家嘅心肝度，耶穌能夠導覽切家，呀切家根本日呢一個社會呢一個世界咁多嘅問題，咁多嘅危難嘅形勢，要列傳染病，經濟也壓唔切家就係上甩起來落，睇身落嘅。耶穌能夠幫助切家，阿撒切家一條心單向嘅，一條心單求嘅，一條心真正嘅禱告自己，佢能夠第一幫切家平安心中度呢啲，切家平安切家能夠禱告，心度呢啲切家有得能，切家能夠禱告上帝能夠祝福切家，能夠開路嘅切家，阿們，因為在馬可福音第9:23章嘅一講，對於相信嘅人冇有冇可能，睇真對於上帝冇有冇可能。啊，呢係呢節經節講我，對於信心嘅人冇有冇可能。當然啦，
因為是個信嘅上帝，有可能做一切。makanya是個信心嘅人，有可能。阿門。哈利路亞！是個相信耶穌能夠做一切嘅生事。阿門。哈利路亞！我要一個轉到，所以呢個聖經度講，要จะ變嘛，這個僕人得到平，產非平。所以馬太福音第8嘅節，第8章嘅節，也第5節開始講咗，呢個變嘛，佢呢個變看到耶穌嚟嘅個小道嘅節，佢嚟求主耶穌嚟支持嘅個僕人，因為嘅個僕人不按充嘅平，產非有行。佢講耶穌，佢講你先生我應該接你去嗰個牧，耶穌是按照佢。ngay họ ngay liền nhau bộ di chỉ gì giá số n gì但係呢個邊頭用唔是由嚟到亞bộ你講熱機化咗họ講生機化咗họ ngay相信亞個僕人能夠得到身體健康哇耶穌講用嘅信心ngay唔是二度要在以色列嘅人用嘅信心耶穌講ngay都知道奇怪啊要用嘅信心經當照，設計係要安樣嘅信心，使到耶穌講：哇，我奇怪對我嘅安那嘅信心喎，安好嘅信心，因為佢講熱氣化，設計相信嘅，像呢一個變樣嘅，你唔是去阿母，你講熱氣化都好，我相信我嘅僕人能夠身體健康，能夠得到好，經當照，設計係像呢隻變樣嘅。即係不到平嘅講，即係要乜嘅痛苦嘅講，即係要乜嘅問題嘅講，喺呢個生活中，家庭有乜嘅問題嘅講，即係要求上帝講熱機化咩時間，講熱嘅反應咩時間，即係嘅信心嚟信嘅，即係能夠得到一個福氣。哈利路亞，都係即係要用嘅信心嚟講，耶穌講，哇，呢個信心都奇怪啊，你咪要安裝嘅信心。你咪要按天能嘅信心，哈利路亞！即刻切要用嘅信心，哈利路亞！阿門！我相信上帝能夠幫持切家。ทีนี้係咪記得啦？切家，嚟，ทีนี้切家就係相信耶穌能夠幫持切家。阿門！記得講你落你心度，耶穌能夠到lòng ngày đó từ thiện nhị vậy á giả sư nên kêu to lòng ngày thế thân thì dưới đấy thì cả chúng mình thế lấy chim từ giả sư lấy tỏ cầu tan hiền gì thì nhị lấy còn thì cả từ相信thì nên kêu to lòng thì cả相信thì nên kêu幫持thì cả á thì三lấy còn mà cái thì三lấy còn tu hè thì cả lấy mấy nhị lấy讚美上帝，榮耀上帝，將把自家嘅口、自家嘅罪，每日係嚟讚美上帝。當然啦，因為自家 confession， 自家讀嘅聖經就仲係講呢一個約瑟法呢班啊，上帝講唔是你對陣，你去聽神公日你出去，含你一班人安排下嚟讚美上帝，唱歌、掃啦掃嚟、破笑，即刻歡喜上帝能夠搬呢班人嘛。特性唔是對陣，根本一切家要咪問題，切家มั่ง嚟簽上帝，冇切家係罪裏稱少睇到，切家就係跟係嘅罪，呢一個法切家係吸得嘅，像你下切家全部看樣嘅，根本跟係嘅，冇咁多出，切家按樣嘅橋法，一冇多出少睇到，冇辦法喎，冇希望啊，慢慢跟係嘅，跌到講陣，切家係打開橋嚟。打開橋嚟嘛嘅讚美嘅榮耀上帝、羨慕上帝嚟榮耀耶穌，我相信即刻榮耀嘅唱歌本嘅即刻得到嘅一個上帝支持，得到嘅一個能力，即刻能夠得到嘅一個恢復。阿門！像呢一個約瑟法呢班人嘛，單唱唱歌讚美上帝，佢得到人。也聖經都一要講，當時約書亞帶領百姓嘛，落呢個耶利哥，但係耶利哥嘅門關hết，冇好落唔得，但係上帝
hầm đĩa cái Joshua Lipan dịch nhít tin dịch khen tin liệu nhít tin thì tàu thịt liệu nhít tin tàu thịt khen dịch chúng tin tàu ship xăm khen bún ngò to còn phá thì mỗi ngày nhít chẳng sổ lại phọ siêu trong có chân mấy sòng tỷ luôn giàu sòng tỷ đĩa cái muốn thiên hạ ấu siêu amen Lipan nhìn mà nên kêu lõi tà chân kết có tết tàu vàng mà cả nhà trong kinh bún nhít chỉ cái tết tàu như mấy cái thùng khổ tết tàu như mấy cái môn thế tết tàu như mấy cái mố phàm pháp nhà cái khéo phá thì cái hướng thì chỉ mấy cái chơi chú hệ một to nhầm siêu thay đồ một con này nữa nhỏ hồ liam một này nhầm dia tuổi này cắn hết cái dia chơi tít ăn chọn chỉ cái tả khơi chỉ cái khéo này chẳng mấy cái lung giàu cái chẳng mấy sòng tỷ chỉ cái tết tàu như khỏi như không sòng tỷ khơi lửa một chiếc cả Hallelujah เพราะเสียวมันสองตีกินเน้นเกี่ยวค่อยหลุมมันสิกาให้คนก็โต้จันไม่กี่ยะไงช่องสินสิกันกินเน้นเกี่ยวจ่อลีหอยกับสินเจ้าปุ่นสิกาจัดสิยุไก่จันโตใช้สินกินตัวใช้สินเข้มใช้ซีทูหังชันใช้ต้องจีซีเรียกปอโลกับซีลัสฉันปุยิ้มซีใช้ไก่ตินเรียกไก่ยินจอกต่อกิมละอัมเจนตัวจุยตรงอัมเจนตัวแก่ไก่เกี่ยวตินทอเฮ็ดตินปลาซุงเฮ็ด冇辦法要變馬撞人，但係聖經講，喺呢一個記撒攝了啲聖經講，半夜呢一個保羅禱告，及讚美上帝，唱歌榮耀上帝，mà cái phát sinh kết quả聖經講嘅啲呢一個暗間門交通三萬門打開嚟，提前發生呢一個門打開，呢一個保羅及西拉停出，但係佢冇出。結果人班人聖經就講一啲呢一個暗間頭不聽嚇到，看到呢門打開超，係啊，呢一個保羅及呢西拉咩偷走啊，我話呢一個咪定一偷觸發咗，有啲佢驚佢想去自殺呢一個暗間頭，但係呢一個保羅講，你唔好傷害依家當下，佢門道講講唔好傷害當下，你講嗌愛人班咗，呢一個保羅講嗰啲相信耶穌基督已得救。nhà cái thiên ca tất chiều kết có lý dịch nhà cái pin theo cái thiên ca vụ相信耶穌thiên ca tất chiều amen kinh bố nhất không chỉ mày nhưng mà cái môn thi相信耶穌能夠ต่อรองสิกา amen 相信耶穌能夠可了本สิกาthế nên ngay còn không chỉ mày thì記得一再莫親莫間一啲莫親少因為間親死車得到時，因為一追要力量講位，呀！呢個踢結果即刻車去踢，呢個快咯，結果即刻車去快，呢先至追。冇人講，即刻出嚟講，我身體強壯，我身體健康，我今日得到上帝嘅平安，我今日得到上帝嘅福，呢就係讚美上帝。我相信即刻係榮耀上帝，即刻嘅心得到平靜，得到嘅平安，得到嘅快樂。你看。上帝開路本是個熱切嘅痛苦，哈利路亞！見半夜嘅時間要咪生死記得，是個有希望，是個有力量，因為耶穌能夠本是個力量，是個有新嘅精神，因為耶穌能夠本是個新嘅精神，是個達得冇嚇到冇不驚要咪生死，因為乜嘅呢？是個有全能嘅上帝。你講你家等下啲，我唔係不驚你嚇，乜嘅發生都好，我唔係不驚。因為thiết ca yêu上帝耶穌基督名能夠ต่อรองthiết ca Hallelujah เพราะเซลล์เป็นตัว耶穌กินต้องชิว嘅反而thiết ca講到อาศัยthiết ca อายุจะ耐心等上帝嘅時間佢能夠做答應thiết ca嘅禱告อาศัยthiết ca耐心等上帝嘅時間佢標準不是假的好，因為上帝嘅時間唔係自己嘅時間，每隻時間電腦咪生時間不能掹解決好，但係上帝個掹很要你掹拖動，上帝係定幾家單產時間，就上帝本家時間，我係講兄弟姊妹，嗰都係最好時間了，阿門，哈利路亞，記得見當朝，時間係要乜嘅生死，要平痛，要乜嘅問題，按 keep 到冇辦法，就睇冇路，遲到5點做埋了。我記得，見當朝我講兄弟姊妹聽，第一就係簽上帝嘅幫助，簽上帝禱告亦好簽禱告。第二時間就係本去相信主耶穌能夠到浪時間。第三係講
呢個在思想感恩對上帝，思想讚美上帝，唔好聽你聽計，哈利路亞，阿門，破曉本主耶穌呀，即家裏下都係愛嚟唱歌，呢個反義都係講到呢位置，即家嚟讚美上帝，家行愛愛嚟禱告本自家，哈利路亞。上帝愛緊緊愛你，希望你真真無意思，但希望上帝，愛希望你也把你感動啊，計心裏，上帝真真愛上帝，而家熱咗心愛佢，上帝愛真真愛你，希望你，希望你愛真真無意思，上帝愛希望你，也把你感動啊，計心裏，也把你，也把你照光愛，這個把你出係自家嘅公路，makanya自家係聽嘅。天大愛，愛愛天涯界路，主耶穌界路，熱天自家天一路，天一路就公路，你就光愛，界光天大愛。把你就講愛，也計講天大愛，愛愛天也計路，天主耶穌計路，天主耶穌計路，天主。耶穌嘅路，天主耶穌嘅路，天主耶穌嘅路。親愛嘅天父，在耶穌基督名，我哋係天一路，我哋係照呢個範圍嚟行，因為呢個範圍係我哋晒嘅公路。哦，我哋晒出世間啲生道，你哋係要乜嘅問題，要乜嘅危難嘅生死，keep 到我哋晒，逼到我哋晒，唔似到冇路行。我哋唔知係做咩咯，第一我哋晒出係潛意上帝，潛意上帝到咗我哋晒，漸漸越咗先嚟禱告潛意，我相信上帝要答應我哋嘅禱告，就依上帝嘅時間。第二嚟講，我哋本係相信耶穌基督能夠到咗我，呢句話我哋晒落我嘅思想，落我哋嘅心中，主耶穌能夠到咗我，主耶穌能夠到咗兄弟姊妹，也記得主耶穌感謝你。第三嚟講。我哋晒去思想去讚美你上帝，我哋晒在思想去感恩去感謝對你上帝，去讚美你上帝。我相信上帝能夠做先者，奇妙先者，做滿我哋晒得，做滿嘅開路，滿我哋晒得到人嘅路，得勝嘅路。在耶穌基督嘅名，我哋接一呢個範圍，感謝你主耶穌，兄弟姊妹們，其他向小禮係講你，我禱告本大家。主耶穌，你看隆重一個字五，在木卡似乎嘅一個小客行嚟，要麼嘅平痛，要麼嘅問題，主耶穌祝福嘅身體健康，要平痛嘅，你下在耶穌基督名，我講一個平，上帝嚟消滅佢一個身體，就係得到健康，當場係得到健康，要麼嘅問題，你下我講主耶穌家己通齊，主耶穌天大嘅本嘅聰明智慧。嚟開路本嘅力量嚟行呢個問題，結果佢後得到人嘅路，得勝嘅路。感謝你主耶穌，你要照顧我哋晒，隆重一個字，你祝福大家呢個木卡師傅嘅，你祝福佢平安快樂，得到一個福氣，每日得到一個平安。感謝你主耶穌，感謝一個恩典，兄弟姊妹們，設計嘅呢個客家師傅都係到呢輩子。但係佢嘅反應冇限制，
願叫要自家嘅心中，自家嚟所以你收回你喺度，就嘅反應嚟行，我擔保兄弟姊妹得到嘅平安，得到嘅恢復，得到嘅醫治。感謝你主耶穌，兄弟姊妹自家嘅鬆少下行嘅，自家嚟接上帝嘅平安，自家客家社會嘅呢輩子，呢個天父嘅平安快樂充滿落自家嘅心中，主耶穌嘅愛安提對自家，佢獻出一個愛嚟，佢死佢復活。是到自家每隻相信佢啥，自家得勝，自家得到獎嘅路。聖靈要牽帶自家從呢下到願叫，佢要祝福自家，要俾自家力量嚟過呢世間嘅路。自家熱天得到一個恩典，自家嚟接一個福氣，自家嚟享受一個福氣，自家嚟走一個福氣嚟做出本人人學得。佢耶穌基督名，我都感恩，我都禱告。自家齊齊嚟講，阿門呀！兄弟姊妹們，我講兄弟姊妹們啲呢個新餐，即刻強下稍早禮拜9點及6點，即刻強下嘅聽新餐呀！呢個新餐強下嘅聽 ，OK， 上帝祝福大家，到呢位置呢個客家聚會，下日拜六即刻分享2分4點，哈利路亞，阿門。